Iti katong metong nga lugar pag maragul kin pamanyulong ni katamang Kapampangan language. Apin iniing Dakala Kapampangan king Dubai, UK, Singapore. Ako ang gagol ko ang iles balo kito. Awa ko pa mo Latinon! Ikatamo Kapampangan, apag maragul tayo ning metong ko ring last frontiers of our language at alayaman ni kin Pampanga. Kapampangan na, lalo kay Pampangay ka naman. Eh, kung gets na. What naman? Ono Noon niya. Ladies and gentlemen, welcome to Kapas! Number one, ating native Kapampangan speakers outside of Pampanga. At mapilan ka rin ni Akit Talaki Kapas. Kerak lang kasi kaya katamo Kapampangan, balata mo kini mo Pampanga at yung Kapampangan. At balata mo rin, kini mo di magsalita king kaya katamo amanong siswan. Actually, mag-iisa no rin speakers na ni Kapampangan. Kasi rin pingari do, ido na natuturo rin anak na mapampangan. Pero wala ng video ito, mabagat mini. Mabiyay Kapampangan ka rin mapila na lugar ka rin probinsyang makapadurot king Pampanga. Kalupanan ning Bulacan! Bataan! Nueva Ecija. Ang panghapi lang ay ta communities kang Region 3. Ang po yung homeland ko ing Tarlac. Shoutout Bamban, Concepcion, ang po syempre yung Kapas. Patsetsyo ka Kapas, wala mo iya ka naman may king Pampanga. Kasi sali kang ketindan, sakay kang jeep, mga Pampanga lang din tao. Eh kano magay, ikagilis, patset, San Fernando, malagarap lang din tao. Wala mo si Karel. Anyang makanyam niya malaring bansa ganing Kapas as the last northern frontier of the Kapampangan language. Ulin dusog kang bagyak ng Tarlac City, no Kapampangan din Keraklan. So nung unta ka Kapas, kung magad bang isipang magkapampangan ka rin. Ulin dakal-dakal, ay tindiyan na kayo rin tao ka rin. Kakadwa, inglag yung Kapas sa tinyang posibleng at long origin story. Bala mo comics siya naman Hatagpang laking guide to historical data of the Philippines na atsuking National Library. Mapalyaring iba iya kanuing Kapas, king Sampagang Kapas-Kapas, metong edible flower, awawangis kanuking Katuray, o may lagwas, at tutubo king Pampangning Kutkut River, agpangini karing mga tuwa king Balen. Pangadwa, malyaring iba iya kanuking tanamang bulak o cotton tree, ayaw sandang Kapas, ning dialect ning metong Aita language. Katlo, iba neman kanu karing mumunang atlong letra, ning apelido daring mumunang menuknangan. King Balen, kaluparing, kapitulo, kapiendo, kaparas, kapunpwe, kapunpun, at miyaliwa pang inawas da namang Kaps o Kapas kanito. Nung taga-Kapas kayo, sano ka rin yung palagi yung peka legit, peka buri yung maging storya na ng Kapas. Tang origin na yung lagi yung Kapas. Sabihan nyo kami karing comments na yan. Inaring kalimuan mag-subscribe. Ayan no, ampong mag-like. Number 3, kalupaning Pampanga at Mialo ang probinsya kining Central Luzon. Metong yamu naman ing Kapas karing peka miya pektuan king pamanakbong ning pinatubo Banwanga 1991. 2 years old ko there. Anya geni gagamitan de ing amanong Paspas Kapas as the motto or slogan of Kapas, which means soar high Kapas. Uling agyang nanong pambalugsemo karing tao kanuking Kapas, mibabangon la pamurin mabilis at malagwang mantun paralan para mga resiliency nga ustampen. In fact, ing lugar ade gusaan ning lahar ameni batan king bulkan megiyang tourist attraction ngeni at gateway papunta king breathtaking view of the crater of Mount Pinatubo. Keti malyari mag-trekking, ATV, 4x4 ride, and adventure. Atin mo namang golf course at hot springs apupunta lang direct turista. Anya namang mayaw si Kapas bilang one of the top tourism sites of Tarlac. Anya ka rin kaya katamong Kabalen, bayo ko Magbagyo, Ilocos o kaya vegan. Malyari ko pang dumalan Kapas. Makipagpaspasan ko ka rin. At mag-adventure kayo mo naman ka rin. Maraming paspasan? At nung ipalabas na ko man malyari kong munta kay Mr. Blue Inn at sponsoran din yung video ngayon ni. Nung mag-Mount Pinatubo trekking kayo, malyari kayong mag-overnight stay kang Kapas First Hotel ining Mr. Blue Inn or makipagkapihan kang cafe da ating lagyong kapihan. Atin lang nachos, shakes, coffees, and much more. Anya make sure to stop by kang Mr. Blue Inn located at Deb Building, Santo Domingo 2, Kapas, Tarlac. Malapit yamo ini kang Kapas Town Hall. Daw salamat Mr. Blue Inn for sponsoring this video. Meron kumbagya. Blambisa akong tinapa! Oh, ay yung tinapa! Tinapa! Number 4. Siyempre, uling Kapampangan na rin may malengking Kapas. Malyari pa itali nila kin pamangan. At betong ka rin pagmaragol sa ing tinapa! Tinapa!
Wah, alimo ken bataan makasaling manyaman na tinapa, uling from the year 1960s or back, mipasa na yung tamag tinapa karing ali-aliwang henerasyon. At eya kabod manyaman ang ulam ni tinapa, nung na yung kabiyayan darin din tao, lalo na ken barangay talaga. Shout out. Ken talaga ya kasi may kumpisa o sindi kating pamag tinapa. Nano na rin niyaliwang klase ning tinapa. Tinabang bangus. Tilapia! Galunggong. Japayuki! Salinas. Tamban! Kabasi o kaya sa ligangasan, pati na pa may karelo. Baluyo. Ken pamag tinapada rin tao, may nasensula rin kay rakalan kay tiga talaga o may hapag-aral lang anak da. In fact, metong karing asabing making produkto na niti ing mayor ning Kapas. Uling magtinapaya yung imana at apag-aral na lakanungan yung pamag tinapaya pa. Anak ning tinapada. But there's more. Alin mo naman tinapay nga pangan ka rin. Atin mo namang walking street food keti at talaga namang makayama uling maliban ka rin typical a street food abalo tamo. Atin mo naman magtindang butchi o sesame ball, pritong itik, fried balut, derang asan, pusit, barbecue at niyaliwaliwa pa. Number 5. Takali profound historical landmarks in Kapas, pero in netong karing peka iconic kareni in Kapas National Shrine. Mga tikdoya in Kapas National Shrine king Barangay Arangoren at banwa-banwa namang pupuntalande in Kapas National Shrine ang maging concentration camp o talwing site na ning 1942 Death March. Tela ka de inibanganakan in heroism daring mayamo bie king Death March. Makabus ni Neman iti kareng bisang mamasyal, magpa-picture taking at kareng turistang mag-side trip kay Bat, minta king Mount Pinatubo. Kareng aliwa naman mas balo de in Death March Shrine at sulaman king malutong gabon uling ining akakit tamo at alalabasan tamo king MacArthur Highway. Tela ka de kano ini bantang balo da rin taga South amiras na la king Tarlac. Death March our history, New Clark City our destiny. Nga rin taga Kapas niya ni uling 9,000 out of 9,450 hectares ning bayong development ay ni makapalubya king balen na ning Kapas. Syempre ito malyaring kalingwan na Kenny Lamitic do ding world-class athletic stadium para king 2019 Southeast Asian Games. Maliban kanini atin namang aquatic center, athletes villages, ang pangmialiwala pang sports facilities and recreation. Kaya timurin mi talaga ding national government agencies anya sabi daw mapalyaring ing Kapas na kanu ing next city ning Tarlac. Oh, sesela na kayo mo. Alright, nung mag-enjoy kayo pagking episode daily, magstay kayo pa na eh. Pero nung alin na kayo, malayan ako mako. Pero Mama ko lang talaga eh. Punta sa sabihin lang. Eh kung mama ko kasi. Ako mama ko kasi. Ati kami surprise panay niya. Daga salamat kang Miss Zarina Buscaino na ning Kapas Information Office for helping us come up with this video. Salamat. Daga mo rin mga salamat kay sponsor ng video ngayon ing Blue In, Mr. Blue In at siya naman kang Kapas Tarlac yan. Dakala salamat yung work kapampangan kaya kaming t-shirt. Kumalan. Thank you so much. You can pa-supportan net www.patreon.com/Migalo. And of course, don't forget to like and subscribe. Like and Tito subscribe. Loca. Pero nung bisa ako manyabot something, Ay, stay kayo na. Karay make share, ay ning the best. Nung bisa ako manalbe king 2019 SEA Games, ating king regalo kaya kayo. I-share yung aming video mi, mamili kami, panyambutan nyo rin. Alaw na, alas 2, alas 3. Courtesy of Mr. Reynaldo Katakutan, tickets king SEA Games 2009. Worth your life. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Masagan na salamat Sir Reyhan. Alin to? Ang pininiing! Dakala ka pampangan. Sigurado. Bakit pinako? wait, time out. Nakurak yun. Pansensyo ka Kapas, balang mo iya ka naman meko king Pampanga. Kasi, sali kamong jeep. Kasi ka mo mga pampangan ka. Oh! Number 2. May itong edible flower. Edible. Lalo na rin bayan ng yamanan talaga. Ano? And Nano na rin niyaliwang klase ning tinapa. Aray. Tilapyang bangus. Ay, magtinapa ako rin. Hindi sa akin pa tinapa ka na ako. Tinapanda kayo. Tinapanda kayo. Tinapa! Death March! Nano, sumabi ka pa. Uy, ka na mo. kata